Oke, 3, 2, cut. Hai, terjelas ya. Terserah sia. Aduh, mandok PC ya. Ayo buka PC serok. Bisa naon sih ya? Hah? Bagus bukan nama? Aduh, Ya. PC aja. Ini akhirnya. Api ditiup mati. Edan. Mantap tuh. wah, Mantap lah bacanya. Aduh. ibu. Ngomong lapar ya, Rob? Gue ini ngopi tuh sih ya. Cuma lapar ngopi, jalan. Tuh, beli roti nas kalian lah cuma. Gitu ini. Nih, masih tuh bukan gitu ya. Itu mah ya. Mana? Gue itu sih ya. Udah. Mikir. Ah, siap. Udah gile. Ada. Jual minyak. Ayo minyak itu. Berarti saya minyak kayak berat. Ayo dua deui semua. Ah, enggak saya yuk. Kebudak ngejual minyak. Bener tak? Ayo lah. Rendahan tolong. Kayak mantap ya. Kena kudu nyamar sih ya. Nyaman. Jadi naon nyamarnya? Nyamar jadi iya weh. Pan aing jadi Arab, Bang. Bisa jadi naon tak? Aing dia weh. Asisten siap. Naon? Arab kene, sarua. Oh, santri berarti ya. Ayo santri. Jadi santri sih ya. Oke. Oke, tuh kira. Geus segera balik dandan, Bro. Oh, tuh aing baik aja. Bro. Aing geus dandan kan. Oh iya sih ya. Oh, Ayo, siap. aing. Oh, Bro tuh. Dahar geus. Modal geus tinggal ulin aing. Emang kemana sih ya? Aku ulin lah aing mah. Ulin kemana? Kamu lah. Buset, loba gaya amat sih ya. Rek ulin ke mall segala. Ya iyalah aing mah loba duit. Ih, tai pedut. Aing mah ngabejaan mang, ulah ka mall sih ya. Emang kunaon gitu? Bisa digebugan sih ya mang. Kok digebukan sih? Atuh heueuh lah, pan beungeut sih ya maka serampok. Goblok sia, sakieu banget aing alimna diserwak kenyang rampok. Alim ti mana? Beungeut kas buronan oge sih ya. Hah, sia, paledek wae. Geus teh. Hese ramatuk. Aduh, ya. Si Arab bilang amat ya. Ah. Bob. Bob, berangkat Bob. Ayo, Rob. Pas film mah bener sih ya. Dandanan gitu mah. Ah, saya mau ngomong gas. Ayo. Ya kan, ayo tuh ke. Tuh ingat tuh mama ya. Ayun. Yuk, Kang Ustaz. Siapa? Tuh. Masa pertama tuh. Bener, Bob. Ayo, Kang Praksi Bob. Gaskeun yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan, Ana Ain dari Arab Saudi. Ini santri Ana ini. Kenalkan, Anda mau. Ya ngomong-ngomong, enaknya. Bentar dulu ini. Ana nggak disuruh duduk ini. Oh, atuh saya dari play di dia. Yuk. Ah, begitu. Aduh. Gak ada karpet lagi ini. Hakum. Oh, ya ngomong-ngomong aya naraon gitu. Bentar. Aneh aus nih. Antum gak mau ngasih air gitu? Hihi, loba kahayang. Iya, antum tidak tahu ya. Perjalanan Ana jauh dari Arab Saudi ke Indonesia jalan kaki. Naam. Betul sekali, Anda juga capek nih. Buset, tuyuhan teu pengkor tas suku geus atuh yang gede nyokot heula. Bob,
Dah. Apa aing? Sama betul wae pikiran ih. Ka wae dah mah orang usaha lah we. Kadang. Tah, Cina, geus jelaskeun aya perlu naon ka dari ieu. Jadi begini ya. Antum diem aja. Biar Ana yang ngomong. Jadi begini. Ini Ana mau menawarkan minyak wangi bintang 5 dari Arab Saudi. Oh, Cobaan heula. Ieu minyak wangi kelebihanan non wae. banyak ini kelebihannya. Ini minyak bisa memikat wanita. Ini juga nih. Malaikat subuh. Dipakainya subuh. Wah, lu bener sih ya. Nah, ini betul. Ini minyak kalau dioles ke baju antum, itu wanita yang menciumnya langsung jatuh cinta sama antum. Terus rek dijual baraha ieu. Aduh, kalau sama antum malah kasih diskon dah. 10.000 aja. Murah oke nya. Minyak bintang 5 harga 10.000. Ya padahal merek Marwan ya. Memang produk ini murah, tapi dijamin insya Allah ampuh. Nah, itu betul. Tapi bener kan, ieu minyak ampuh. Ampuh, menjamin 100%. Yang geus tah nyokot teh hiji. Aduh, alhamdulillah. Syukron. Afwan. Majan. Oh, ngecek. Udah, aneh pamit dulu ya. Anda mau kembali jualan lagi? Oh, kadek moal ngari nu moal kitu. Ya, sekedar kita. Aneh bawa aja ya. Di Arab buat ditolong juga. Terima kasih ya ini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap ya minyak di Arab. Mau jomblo deui aing mah. Ih, bau tutung amat pira aku minyak. Dah lain. Pagi, Pak. Hehe, pantesan bau tutung. Orang Aron datang. Mau ke rahasia. Atempon aku siap keur naon. Siap kenaon, Pak. Atempon aku siap keur naon bolot. Oh, We kusno ngedenge. tenang, Pak. Ikon janten. Bukan, apira nih ngomongin sama kamana daek. Bener sapang, saru di kadek. Belum siap poin kadek. Bener sapang, teman mah jelema kudu diberi pelajaran. Hihi, lila-lila di poin cit poin. Pak, kita minyak nahan, Pak. Kapiran sama mau ngati mau minyak sakti di Arab. Buat kurap, Pak. Coba nih, Pak. Kebenaran ya. Dan Pong sama Hanut. Hi, bener-bener boloon. Eta teh minyak aing nang meuli mahal mah dusa pun kena palangkah. Ya, minyak nak. Tuhun. Pong, sama Asia. Umroh aing. Oh, mantep, Pong. Kayak aing atuh. Buan. Assalamualaikum. Mas Nun. Aja mah tuh kenangan naon ya sebutkeun kan ah. Assalamualaikum. Woi, gernaon sadeun berai. Ente gak sopan ya sama yang tua. Aneh kasih makan onta ente. Lah, sopan-sopan amat orang mana sih ya? Ana dari Arab Saudi. Arab Saudi. Ah, terpercaya aing. Nah, Anda dari Arab Saudi. Coba kau yang tes bahasa Arabna, cebok naon. Heboh. Obek dulu. Salah. Terus apa bahasa Arabnya cebok? Alaan taina. Nah, ente jago baca Arab. Yalah, ini jago. Mana saya tak? Ini minyak. Coba yang nempak. Bocil. Nih, Ente jangan lihat doang, harus beli. Dibeli ku aing, tibang minyak. antum punya duit gak? Nang baru duit ya. Nah, Duit loba sih. ini minyak bisa meta wewe tuh. Bisa banget ini, bisa. Lo bener sih ya. Betul ini bisa. Aduh, ente gak percaya?
bang aja ente nih. Yang dos paling beli peranganan cokot we kusianya. Wow. Coba duitnya. Bob, bingung lagi. Ini mana gua tuh udah. Nyaho aja. Sudah, pulang istirahat yuk. Ya. Mana gitu? Wah mantap yang ayo minyak. Yakin cendol kamari klepek-klepek air. Bawaannya anak langsung desi. Kutu, nyekelan sih tak. Ya budak ditanya nang jodoh gua Sorry, hanya tadi ngomongin rakyat. anak saha boy eta, sigana keluar di leang belut eta mah. Oh, tiga ngeunah ya nih istri dia. Beneran tuh hewan kendor jual kue ngasih minyak. Warnaan sapok. Gandeng sadah tamning ngomong yang butuh kangkung. Mang, Enahan sia, sekenaan mang sorangan wae ku sanak tere. barangan sia ngomong. Mang, daripada sadiu ku goleran teu jelas dina bale, mending ye beuli minyak aing cap rante. Bener teh Kong? Hah? Aing salah nanya. Jawaban po, nyekenahan saya yuk. Dijamin eta mang, minyak ampuh dikirim langsung ti Arab rasa Cikihonta. Oh, bener mang, ampuh eta obat. Aing tadi make obat eta haneut sama. Kurap aing langsung ampuh, cager. Kurap. Kok kurap sih? Pirang, ini minyak wangi apa obat kurap? Minyak wangi mang. Atuh cek si kokong yuk, obat kurap. Siapa kaleng bat nyamuk di denge. Awas yang nggak bohong. Haju yor dijual bara duit ku sia. 50.000 mang. Buset, mahal amat sia mah. Sakitu mah murah mang. Soal aing meuli langsung ti orang Arabna. Gas mangga kira pakai di belah mahal sia kurap nah paling pakai kan dia. Ih, sang kayak budak kurap we jeung kurap banget si eta jeung kos kurap. Terus tak kumaha dia beli moal. Sudi aing 50.000 mah. Nu kieu mah di Haji Uding ge ngeukur gocengan. Beusi sia teu percaya, tuh di main loba. Ah, nu bener sama. Beneran aing mah. Emang sia meuli di mana kitu? Tadi mang, aya orang Arab kayak mah aing nawar-nawarkeun yang geus poeng beuli weh. Ah, sia mah pirang. Katipu sia mah. Haram jadah teh orang Arab. Aing ditipu. Kong, hayu orang tangan orang Arab. Mana deui, Pak? Tangan orang Arab. Stres aek naon pun yang jelema kurap. Bener-bener jelas geus dah hayu. Uyuhan si pirang. Gua poeng aja jeung lima bolot. Lumayan itu. Wih, cewek kemari tuh. Coba sekarang ngajajan minyak. Neng, tek naon sia bocil, di lain kasih aku aing. Jih, kok gak keneh apa kurang loba gitu minyakna. Jaelah sia loba gaya memakai minyak segala. Neng, emang tebogok gitu sia aing. Cuy, aing bogok ka pecahan beling kih gak diceklan kene sia geus ngomong bogok. Lah diceklan mun teu diceklan mah mantakan ulad alet. Bung ulad alet mah bangkat ku sia ku karet. Buset, mata gepeng mun barang aing. Wah, palsu ieu mah minyak yo. Jadah doang anta jelema aing ditipu, kapan dicabuk wae. Lumayan Rob. Udah berapa duit orang ya? Bagus sih ya minyak kana. Soalnya. Kok Udah. Sekirok sama. Beuh, Lumayan dah tapi ada tinggal jajan mah. ngobok oge bobnya. Heeh. Dosa mah orangnya. Walah. Orang mah dagang sama. Dagang teh nih kumaha Bob? Dosa Bob. Si Mado sama Najong kolot, Rob. Terus dah orang jajan ya, lumayan duit ya. Ayo tuh lah. Ya, di mana jajan ya? Di warung atuh siapa? Atuh. Goblok Kong, aing kena tipu. Coba mana? Ah, mana puasa dari ping wae. Rek naon sih sia ngadieukeun aing? Cenah cek sia kana paku.
Ihi bener-bener mah budak kena tipu lain kena paku ditampilin ku yang tak sungut deh. Orang jadar doangan yang ditipu ku arah bonge. Jangan koy ah. Bocil. Kemana sih ya? Jadi kieu, Pong. Iya. Ih, deh, siapa yang dikikir tahun tuh? Pong, ini budak kenaan sih? Anak sasi. Nyao, anak kelong meren. Anak mang Ahong. Ahong mana, Pong? Ahong wes ya. Ih, siang ngesokeun aing wae mi teu eureun. Kedeng. Asa wae ngeta minyak. Duh, setahu sia. Serius aing. Aing wae eta, nang meuli di orang Arab kan sia. Pong, aing ditipu. Ngomong nama minyak jeung melet. Pasti jajal ko yang kawewe lain ge bogoon. Mati tadi karetan barang aing. Ay sia karura pae minyak nu sarua kitu. Astagfirullah. Sasi Pong, aing ngomong ke mana jauh ke mana? Di ore atau ko yang bibir. Geus sia ulang baca teh bisa dibalangkeun ku aing. Ayo orang tangan da orang Arabna. Ayo, kapanggil orang sendatan, Pong. Wah, aduh, siapa ya? Kurang bahaya ini malam bor ya. Karena wabah kurang. Ya balik aing lah ka imah. Rok. Di naon ya? Tidak nano yang malah. Ning coba. Oh, Atuh ge lah. Tuh, dari mana? Ih, Ayo Pong, orang samperkeun, orang tiir mah tanah. buset serem amat sia. Emang batur adonan cilok bineng. Lu serang tipu lah we di dieu. Hei, untap intip ke bol sia tabintitan. Geus deh cicing didalukeun ka lur penting sih poin. Gop, sudah gop. Ayo dong aing kita bebas ke make masker wae sama. Ada ngapain ah? Engge, poek yang kecamatan wae ya. Oh, orang si Arab jeung si Bobby. Saya tapang jalur amat bagusan kena sendal aing. Tidak mending sendal bagus bote kotor. Geus ayo sampeurkeun. Udah sendal aing ketinggalan. Bolon. Oh, jadi sia borok nu nipu aing. Nah, sia kolot-kolot nih ku aing laporkeun ku yang sakabidan. Kabidan, saya ngelapor kenapa nyuntik orok ke polisi. Oh, eta maksud aing. Sorry pong, aing kepepet sih mah. Udang, syuting woi. Molor wae, udang. Cel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Sehat? Alhamdulillah. Kok. Aku teh kenaon. Yaudah, anak kami ya. Mana mau dijual lagi? Mangari nu mulak. Sudah. Ya, siap. Udah level lah. Gesukron kana wios. Wios. Action. Ayo Pong, orang samperkeun, orang tiir mah tanah. Buset serem amat yang batur cilok sih mah ditiir. Geus urang intip geura. Sorry Rok. Sorry Rok.